آلان کوردی دەی بیرەوە بێگومان باوەڕ ناکەم کەسێکی ئەوش بیر کردبە یانجی کەسێک ویش بیر بکە ئالان ئەو زارۆکێ سێ ساڵی ێژی کۆبانێ کو ڕۆژە دویێ مەها نەهان ساڵە 2015 سەرریە کۆچبەریە ji bo Ewropa binav bûbûn termewî li peravên Bodrumê li Tirkiye hatibû dîtin alan li gel birayê xwe yê 5 salî Galip û dayika xwe Rihan di nava ava deryaya Spîda xeniqî bûn alan êdî pişta li serenserê dunyayê bû sembola qurbanên koçberiyê çima behsa alan Kurdî dikin malbata alan piştî wê bûyerê li Kanada saziyek ji bo alîkariya penaberan ava kir navê wê saziyê jî kir The Kurdi Foundation yani Vakfa Kurdi. Ew sazî alîkariyê ji Kanada ji Ewropa kom dike li ser penaberên Rojavayê Kurdistanê belav dike. Meta Alan Kurdî, Tîma Kurdî ji rûdawê re dibêje wan berî korona alîkariyên cil û berg û pêdawîstiyên zarokan ji bo kampên ku li Herêmê Kurdistanê dimînin kom dikirin. Lê piştî korona rewşa xelkê ya aborî xerab bû. Îsal ew ê tenê bikaribin alîkariyên xwarinê li ser xelkê belav bikin weke berê êdî alîkarî ji wê weqfê re nayê pêşkêşkirin gelek sedemê cuda hene bi taybetî jî sedemên aborî ev Alan Kurdî ye ew zarokê sê salî ku tevî birayê xwe Galip û dayika xwe Rihan di avê de xeniqî bûn Tîma Kurdî Seroka Vakfa Kurdî Meta Alan ku 30 salin li Kanadaya li stûdyo mîvana min e Tîma xan bi xêr hatî hûn Kurdê Kobanê ne li Şamê ji dayîk bûye mixabin Kurdî zêde nizanî Tîma xan seroketiya weqfê dikî Vakfa Kurdî armanca weqfa we çi ye te ji bo çi ew weqf فونديشن افاكر نحن بصراحه بعد الحادثه بشتي ابو يرى صارت مع اهلي اوكو اخوانه ودهم من شبوي خزانه من شبوي كم جار اسات مهر ما كردستان داكو براي خو ببینم ام چوین وان کمپین کو دنا بحر ما کردستان دهنا مزارو دیتن و ما پیداویستین وان دیتن براستی تشتک آزار بخش بو دما کام و گراینه و لسال 2015 که کم جار بو عبدالله گلک دگریا و دلوید صوت بو انزاروین کوی دیتن تگوت من اهل خوش دزدانه لی او زاروین نو کمپان دا زاروین منن او دگوت از شو بکارم هاوکاری وام کم و من جی گوتی ام نبتنین لی اگر بتنی جیبین ام دکارن تشتکی بکن و سازیک یا بچوک آوا بکن داکو دلار به دلار کم بکن و بکارن یارمتی و هفکاری وان پنابرام کن و از چون ما في كندا وما في سازیا هبو يعني مثلا جبركو ويدا ميدا يعني عالم بو بيرك دنيا يعني نتني جبو كردان نتني جبو روجلاتا نافين همو دنيا بحثا آلان كردي كر ودكاربو وي آليكاريا پێویست کۆم بکەن ji بۆ وەقفێ وهي اللي صارت يعني بالنسبه ل او كوتشي بوي دمكو او بوير تشي بوي وفتحنا ما او دامزراوا فكر او سازي ما فكر سازيك نيف دولتي بويا سر انترنت وهمو جهان دكاري بريا اونلاين باران فريكن ودمكو صد محرم كردستان من ديد كو بيدفيا هفكاريا وان پنابرا و آوارا بهتا کرن دمکو از دچم کمپان و چما ولاتن دن تدوینا کد نوان بیم لی او تشتکو از حسب دکم و از پی دقهرم اوکو پنابر و آورین لهرما کردستان براستی قیمت خو حیا و گرینگی پیدا نکردن و سپاسی هرما کردستان کم کو درگهن خو با کوچبر و یعنی پنابر و
آواريان أنا وكيري بالنسبة لإلي وتشتيج هذا دستوان شيء هاتي كبير بوان وما كيرن يعني قد ما تشكرت وبومن براستي ما بكفي از لأنه چند سپاسیا اللاجئين هرما هون كردستان مثلاً بكم بيقدروا يعني يشتغلوا، بسنية عندهم چونكي حرية بيروحوا للمدارس پنابرين دري بيتعلموا دكارن فير مو بن غير دكارن مناطق اللي أنا بشنا شفت دبستانا اللاجئين ودكارن هناك بازادي بشين بيقولوا وكو لك ما في شغل، ما كامبين عندهم ولاتين دنيا حرية، كود پنابران رد بيشن نابت بيقولوا له ودركبي ارجع على وآزادينيا بلدك الناس وجيرد بيشن اللي بيدفيا بأوروبا بنسمع بزفري هالحكي بو ولات اخوة اف تشتدنا كمان ولاتين وقت اوروبي دا بروح تشيدبه وبسمع قصصهم بيحكوا اللي بقلبي از كتير خدامة كتير شروكن يعني وان يعني وقلق زحمتي. دلم بيد في شوته جاره و جاره برای من دید یعنی دما کنهات کردستانی اون چون کامپان گریان آلیکاری و کومکر لفی جاره سدما یعنی هدف آرمانجا هاتنا تجبو کردستانی چیه تی چبکی هالمرة يعني من في جاري قبل كنا بري أنا ها طبعاً وقت هي أسهاتي للأطفال. بو زارو يعني بو من نهاجي قبل هر السنوات أرمان جمال كنا خدمت ندعو كنا زارو الأطفال بري أنا ها على صالت بوري أم المدارس. شوينا كامباو مثلاً خطاب أواعي خانة شكل ودبستانا وما يارمتين يونيفورم زبستاني هذا اللباس وجلين المدرسة. دبستاني بس جزارو بعد أن ما ردابين صار دكرن لي تعرف بشتيكو الكوفيد صار لي سنتين ما قدرت أجي. حتى كورونا يشبو فعم دو سال بسمعوا شون بدقوا أسنكارين بيتصلوا بهم فيني مثلاً، وبردوام أنتِ دائماً بيوندي بمرادهات بتساعدينا كرن وجم رادهات جوتن وفوق تو كل شيء نحن بردوام آلي محتاجين كاريا هلا إجا مدكي هذا الشيء. وإنها أم بتعرف بي في يعني آري بالعالم كلياتنا كاريين نحن تأثرنا. وتظنن يعني فكيف لها سرانسري نحكي جيهان بهالشيء؟ فهالمرة أم يعني همو حسيت توشي إنه كاريريان إذا بوجبر معطينا كورونا علبة و پنابر و أشياء آوارش يعني بتر للأكل کارگر نساعد بون و الناس ماشي شوي. بیر کرد و بتعرف اگر هم بین و قد ما عم هندک نشتغل آلی کاریان أرامل پیشکشی كتير في خلکی بکن يتامى جوانجی كتير. پنابران و جنن فالمحتاجين برات الكامبون. به فإن شاء الله يوم هفجین الجمعة و ما گوت ام نحن اشترينا هندک هيك آلی کاریان شوية بکن و شغلات روجا كمان اینی أنا ام چون ما هندک بدعم تشکرین منين عم بشتري داکو بوان را الماركات وهيك. بدین كمان بنفس الوقت عم بدعمهم أنا ما بشتري من برا مثلا فبخلي هون الدعم ام چون ما هندک الله يوم تشکرین الجمعة، و روجا رح این يكون یا بهجی ام بحركة ده ب- چینه بحرکه و لهوليري يس لهوليري. مزبوط بله لهولره لهوليري هون دچن سر مالان دگرن و آلیکاری دکینن زاروکان دبستان جی دست بیدکن تشتین جبو دبستان جبو مکتب جبو زاروکان ورم پیشکش کرن گلکی باشت بند کانادا دمینی تیما خان 30 سال لكندا اجمارك مزن كردان لكندا هنا كرد بن آلیکار لوی داره بالنسبة لإلي شخصيا بومن بخوا ما في أي مساعدة أنا ما هیچ بطلب طبعاً. آلیکاریک نیه بس ل الآخرين اللاجئين از آلیکاریا پنابرا دکم و گلک لکوبانه و هادن جم بو کانادا و لآلین دن جهاتنا او جی براسی آلیکاریا آمدکن کو ام بکار هندک تشتی کام بکن و هر ایک لدو قدر آخوا و هر یک لدو طاقت آخوا آلیکاری دکه از جه همارا دویشم دو دل اخوا آلیکاری ما بکن چون که ام جی بر روشک ببنه پنابر و ما پیدی بیوی چنده هبه کسی که آلیکاری ما بکن گلک جاران وسط چه بوا اگر بیروا به اول کل کوبانه چه بود روش آوا دماغ داعش چوی باجری كثير الجالية الكردية او دیاسپورا کردی براسی گلک آلیکاریان پیشکش کرد بهتر بچه هيا وقفة كردي فونديشن چش ورا زيادة لازمه ما عم بفهم مثلا ببوده بسیارت الكارين ما نگشت ديج ورا لازم انت جو وقفه ما بتشوكا يعني فونديشن او مؤسسه و بتشوكا چه لازمك هند خازن مزن بكن چه بيوستك اف دزگه مزن به هلا بالنسبة لي مثلا أنا عملتها فتحتها من الكندا الاسم بوم خواه من اب سازی أنا لکندا حابة فکر لأز يكون دخوازم أساساً کو ب- بنرد ده يعني لأنه بنجه عبدالله هوي هون. سركي يعني بدنا لهوليري نعيش بچونك أنا عبد الله سنة بخوال مرة في دريا تاكواش يعني بكارم بدنا هر سال حابين جارك نوسع، بدنا بهم مثلاً و هلأ عم نشوف بكارن دا العالم بزراوا خو يعني شي سازيا خو برفرب يعني كاين خلقي وين ما زيادتر بتدير وشك ببينين في مشاكل و في چونك ام بچنه هر لاجئين، جاكي ام أنت دبينين بتعرف. پنابر و آواره هنا و والناس زيادة شي محتاجين. دبن خلق فيد فيوان بالي عبدالله كاري بيقول لي هيا دائماً، بيقول لي عبد الله يا هردم ريت اجمر مؤسسة دبيجا هون. خوزي يعرف مال في دري مؤسسة. سازي فكر با و ام نزانيش كادي ام چوا كارين في كاري بكن لد دم دهاتي دا عمي هولدن و اگر کسی که بالی کاری ما بکن بی کاری بکن
برای تیمای عبدالله باوی آلانه هون چند برا و چند خوشکن تیما نحن 4 ام بنات چار واثنين کچ و صبية. دو واحد اجى بكندا کرن ایک جوان هات کانادا وهلا اخواتي لاجئين استا نها عندك جوان لتركيا ايه كثير بله اسكلك شو ما لی تلقال شامیش چی بود هون عائله کش کوبانی چونه و چند سال شامی بود باوی تل شامی چی بوده ابوي خلقان باب من كوباني لكوباني اجداي كبوه ودم كبوه سرباز بعتقد كان بالقامشلي از بارم لقامش لو ومرة بو هيك صار معه مشكلة. وحنك حتى جاران أنا كيشش كنت ويرا كاتبة درسبون القصة آريشة كلياتها. درسبون وقت مرض جابوه على مستشفى بسوريا وبشرة وفي آني بو قرايب بين امي وهيك خستخانه کا سوریا اولوه در دای و کامل نگر دید یعنی بو هفجینی کوبانی بگیرم شامی مانه کیف هم گله که هات میوانه نبوی زور سپاس و هیوی دکم اف وقفه و اف دستگاه و مزم ببه بکارم بهتر آلی کاری بکنو و کردان تی خواستن جی براستی آلی کار مجبورا تیما کردی سروکا وقفه کردی و متا آلان کردی میوانه بکن